shops, hotels ahodo, restaurant, sorry banking halls ne pubs nyano ehwa Alaska ana yedi nyina. Na de dan say tufo nti baabi a wokutu de no ko fefa Alaska no de abetwa on nti ko baabi a ye to na nkasa o hwe da chi kwa Kumase boss FM hwe ni mu ewadum sa na obey Prudential Plaza enkra Tipto Lane anase obey Circle Mall one number is 024 0554 114878 0554 114878 na nino atwetwe enkomo kwame yenkoi 104.5 FM Beni pedua no betimi do afa kwani asa bebre so etimi se wani eja wani yare sa nso na bese oyema de nyina e basa yade etimi bedi hene e woni pedua misrawo esusuno de eye do ba ko pe na mekanfo de ama eno ane nesben unya nesben susuno enonoma esusuno apem kra na woni pedua ma ona nso eno mu nyina ase ahye abofo nya mfinsha mienu de e ma na enom nesben susuno ni bi eye ns chemist omunsa no do nesben susuno yi eno ni nyina atwa no present nya bi nonom uru pharmaceutical shop na medical shop bia na watimi aka se open nesben ensunsun no na timi abo asonko ekwan so sanso na Nakap Pharmaceutical Limited omu na de Naki Man abedwa so mesomi ni aba manya binonom basa ma wankasa nkwamwa no enya hoodene ma petimi se oba nyinse be ma onu oba da chese wankasa ntimi hye ni nyinse no eye Naki Man na mekanfo dia ma watinka akodi achiri mesoni nyina no eye Naki Man na wo se unya enonom na afei wankasa moje ne dia frisani ye pa na afi empaso agudie ni nyina no aso wani sanso na Naki woman so ema no edima kaginamu obabu on mo atimi so no ankasa odi mpaso agra hisese na ni beje no wosre no on de ya nko na afi otinisuo empaso agudie no eyede nko anti Naki woman ena wose wonya na utimi enonum ebasa na wankasa menuaba esiesiu sanso ena Nakapin eno so abedwa so a ebasa onya binuma blood pressure nyina asie betu sanso ena moja no ebedi afrisani ye kama edi amount na bita enso ewodwa so a wo diabetes ni nyina no betu ase sanso so ena be balance wankasa blood sugar no na enema atoto na akwam edi amount saade agi ni pedua na boso a eye na bita ena wose ononom we ye Nakap Pharmaceutical omunsa no edu sanso ena Nako ewodwa so a eno so meno kasei wankasa hu se udidi a se be ye aduane no be yam kra woni pedua no na ye bibia ho sanso ena atise wakoma ebo periperi ni nyina Nako ena wose ononom ni doso pro de bohwi Neko Garrison Pharmacy sanso na Costa Pharmacy kejetia Lancer Chemist ena afi Same Heba oboase Dani Heba mrom ena Kolinak Heba Ashtown ena afi pharmaceutical shop ahodo ena Heba shop nyina bowra ho na bisa Nakap Pharmaceutical omunu amaboboso nyina bia ntremu bia trawe so no 0279 586531 0279 586531 Agent Avenue Ventures Mr. Ejapade bia ope medical catcher se upe fiato o pasase ni nyina na so ne ba kope boga wutie me o pasase ato upe fie na ato ana ope dan han ni nyina no Agent Avenue Ventures ena wose uko me no ka sei adan ahodo ambabubo so nyina da ho no ma ye pe adofo de amoma han 3 bedroom flat ana 3 bedroom apartment Mr. Osisiam no ka sei ebi gugu on ma ebo ne da from pa Sokoban Ampayo Timisrao Brana so beje sadan o pese o tua no bosome ana o pese o gini fie bia wankasa wo pe mesro ni nyina no bra we abrochire dan bosome so a na watua wo betrem bi ma no ese atua we nya betua advance kase bia sanso so ene 1 bedroom flat we 1 bedroom flat ya chese o toilet and bath na ehihye no so wade ba ye 2 bedroom flat no so wade ba kro na etimisraw ni nyina nkyeremu bi atrawe so no afre eye Agent Avenue Ventures Penim for 0243 661708 0243 661708 Agbeve Heba Hospital Tunen Safro bibia sesese no yade bia dokuru ni pedua free 3 min so ebesi mo were so ko Agbeve Heba Hospital
hospital no muntu ase emfama yade bia de wanu nu a watu di mi yade ukodu agbeve heba hospital ase betu ode agbeve tonic abedwa so unya bi no numa menstrual pains betu ase sanso so na menu aba umoja be di afusani ye utie modia no akoba sechese koko na edi unya nyina no unya agbeve tonic wanu mbeti amwatimi so atibia di afi hunam ye obia se wo aposo hunam nani agbeve bam na mekanfo edi ama omukro ya na di mona soap and cream abedwa so unya sem na ndi dware na afi otimku no ba hunam kankan away sanso so na nantema propro nyina ebetu ase ebema hunam nani atoso na akasa timi aba nya mona soap and cream wode sem na ni dware no now the cream no sasra bohwi na wi akira kwan wo adakoja ache ne kwa mo hene ahemfie no ene die anim hwe sanso so na nkran sotium last stop echemu bia no afre agbeve herbal hospital penning for 0246 595 256 0246 595 256. The go on the MDV Charistic Ventures Airton Safro Bibia say the Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara Man capsules abegaso unya enwebi no noma mesrawo hempodro yam fan san and 20 ka Zahara Mr. ne Zahara G capsules boom e basa enam yade bia de betu ase syphilis gonorrhea ode po candidiasis ulcer ni ne betu ase mini aba otinka boni suboni bi gugu be ma wuyi wan kasa be ma ne to nsam a wo nsa ho nya akono nsan fe kura hodo atututu a mesrawo Zahara Mr. Zahara G capsules e basa o hawo ni nyina ase betu dia ma mesrawo mini aba ma wa ho keka won pam from Zahara Man capsules sadro we mi ankasa ma soma hwe na maja tu se nyame ye unya bi no ma ubetwa dro puse e basa wo ankasa o ma akoma ubedidi peche untiala be enso yire onfo ani munya from Zahara Man capsules e dro no e chemu bia no no afre Charistic Ventures 0246 343834 0246 343834. Links zombie line say sita halni hai chokodila la zombie line so ho say sansin ko itonchi ni boy man kumana na ijai wusu sai like tweet zombie for me enu ene metie de bia hoy Chinese for me da say bravo Kame number 1 yes sir dia kodinu no you fi ha no mka che say ngenu gwatu aso na we de mo akoswa no asem bi ensi akire she data ekoye yere 19 via akopim say onua obeka ahom ye kwa anafo hene no ye ka say obuda dem ya man warning when you say o jefu na bomso ko muso fo na bompa di modin ring no what traction no ano no owie kwa me on say atore bia nipa bi no ya ma wanhwe na I said the about for being nya adwene bi say I before the sabi you onti mo di on do you beku no but say say na reflect you nipa bitrim but yes answer na tie why you go for p o me very nice and gentle o pass o pefi ah o ye ne bibia pe me boss here I gweni Mr. Jimmy Angla a nice and gentleman on pefi onti when we yes about na me bisas so when we here for and when we here because e be pom ho asem e be kama mum pefi hwe na no yetia obre abantie ya o ye ne kasa ya o se obai kunu no one no problem I mean ni kunu de to no so se wono abaje o musika ma wi aso makon nti on ne yi ase no on de tell me catch and say bo ma yi ne dada because when ni panin kan you be we no aba people my say when ni fine ko togbe wo se fra papa ndidi ni anemu togbe gama hu fia me fuga togbe epe oh papa no e boy but me ni baby asese asase we say free bio akoda ni sunsun nsem oh me nua ba no me de mesrew eno ana waka no sebi we yo ababa wa onyini nu baby a mfie aduana enum kram ye hye so anya na ye du funu ba be hye fridge mu saa o ka na ye ma so kwa me busu ani bi oba wo free mu a ye nsie ya onto wo wabre wo wa na ye ma so wo didi kwa na ka na ye ma so na oba ya tere obusu me nkoro sebi efunda hye fridge obusu afo adan e de anko efunu de na mo pai wo ho isa ehu wa ba ko bi ana ye ka wo ba me ne ya adwene hwe edru kwasiada memenda kwasiada na obi ama o ka wa no kosofo
na ombo mpaye emfamu so se bi nipa na kasa kra na odo no ana wodo no okọ ne kai wa na hye say asama do huzo aye bi wa ye bi do betumi ya no aye no se bi nkwaransia wa mu nkwaransia de agu won abusuafo obi ma obi nkọ obi nya hwe ntibi de memi dia se de wo ka memi ne ya adwene ohoro nsa na kona sofo mo mpaye ma na mu sofo a wo hye ko se de are ne kro no ano ya ye din na abusuafo no so ye sere wo mu omumfo omnansi fom no munja wi akase afere wi ase kresi obi akokata tia motia ben no minim omama ti say esa ye huwa ma fe sebi wunu nua wadanfo kra no ayegwini ku ekodi nkoma abakase bia de breni trimo de enso ni trimo nya den okay mesre wo mo nya omo de keka woni bi keka nipa bi no mo ye innocent a mo ye ewafo ni bi abra wo mo nya bone menua ba menene ya adwene kwa me obetra wa boso me nkro adan obi mehwe obi ma obi nko no to sa da bia no ayetuntum obi tu kra pari onto no ka to afide wa bre ontumi bio onyini sa matibu afo intimi se no wonya sa adwuma no onjai okay omo na du omufunu so mbe ne de so bia nko ma ehu yensie de konde ko sunsumu nsam se furu sa no so abego hu bia nsam besi men ko hu tan so mo di kan wu yero na bibisa men ko hu mate bedase ene ne ya adwene yo kebiat dagon ma yenche tifo ni ahwefo nyina na nokure ni nyame anim nka yi nka ya santifo yi anka kakese pa na abawo wi se mu ni shem dadaada yentimi nko yi ye no a me no ka sei senka ya santifo yi anka memenda na eba so ntinka sam na aburo ni gunsuo mu but akoya anwafo yi ni nti akwele ne ebeka nti yenyamfa aburo ni gunsuo tim se aburo ni de amo eka na momwe dagon u kan se ya wan hwe obi ti wonum no obeye enan anwafo wale retie minim asantini bi o wale ne yonko asantini ekoya de ne faaso no na wenu de ase we na kwaye sunsun dagon asantifo de no no ko ne sunsun mu na se de odene na be twifom abo okutia ayiye niema bia ma won soso kra no obu afu na wo ne na ko honam ani no me de American sa wale de etire emfa ne ba bia be ware wale be ode obi kra wale bokina ni enso matena be ma na afirima mo makokra no waye kuna kama eti akunafo asamle mo wi aho ya mene mu kasai tese wo hu senda so nyina asa no ma baba wo hawa wo famu enye wa gra chichire so de okuru ye abusua ni nyina ta wa chi koyi ni brepam ma musie no ababa yi sese ne mpa ya wo bo nyina anye de one ne mabedi mpo ko bo mpa ya se meyi ni kunu nyempa ne krabe ansa na ne nese mpa bo no akwa yese onya adwuma ye etimi nu akurani asam na otifia wo de owura ho ohu unu akurani hwe sesi akwa abusua de nam so etimi de dagon mesre na maka ko wie se abusuafo a mafa asem we cap wo huhu no se mi pedu asaba be onu so da abusua mu na ya na ema no dagon yetu omufo maame fo ne papa fo a omuwu mma no ya no mani na yese okodi o awale bu a wo kwa o be ka chewe nko we dia mehwe mu awu bisa no so no obeka ya sese abusu ani bi ka chense be bia wo ni jai ana wantie ana sese hwede aba na me da me ka ko wie se me nua ba ko akoma to yem eye too early so obeka se wo sheda na se wo ma meyi kawa no me ma sofo abompaye ene ma sofo no mompa ne nko yifuru ni si masofo ne mompaye na se ebetuya yifuru na se wa bra hwento ne sofo na nyabotre gatwa me na mkoye na anwafo ni nyina ate ase se enkoso yin se bi mpedu asate akonya so wo ya assembly man do makoto abayu eti ate ase nke be yifuru no omo ya se kom de kosahwi akode da bom na me ya se da bi omo me anya nkumase a nye nyina ho wodom na akoba se de odi yanim ko gatwa ma me aka se de ade se de koye no wo bubu gudam eti me na wa hwe ya se krampo no omo do anwafo me sam da bi o na se dem no omo ti ko ma nka bone me da me furu ntira mkoye ko ma nyu obi aka se tia se sa na aye dia me da me nsanie me nzu me nani moti adwato ukobi de go say moti adwato na akọ na moti ade okọ adwato na ani akwadu ni jiso nya antikreta ma na asamba watoto agu amu omo na omani akokwadu no so timi de go de mekani mesre abusia no samuye na funu no se na ebe bade a obi anyo ne nko
Togo kura mu nkɔpɛ baabi ntam amrani ofi voter okodu Togo ayesa amokua ya na nkate nkɔdan dim no ba wonso sɛ baabi anasa dominance baabi a kɔsɛ kura ya nkakra funu na dawo cha ai samare fo no mo ahun no be no wo mo apɛ baabi mfa nkɔto antisa na de gon sɛ de aye as chief monarch kia de din bɛka ho no ka wa hwe ye jem potwe udi jem potwe mo si ama mum di munya me mabusu ankaye munya mabusu ankaye ah tie mo tie atwa na ko twetwe din ne hia na adu atikuleta ba ko wo de bɛkɔ de bon me ka be dwafo na sɛ munya mabusu ankaye me da se pakum asida na ma ani age ma no so ebose papa nya pakum adaruma pakwa ebia ma ode a mo ne ne kai pakum sɛ wei koyie pa fa pakum box bako no phone no record home send some nane sa Nsem send na otuo na de call WhatsApp number 0548 356 220 0548 356 220 na asanka the boys man trust no diagonal so now the dimu abetme TV tabletop fridge multi TV box iron standing fan nema no dos yepa komodi an tia asanka the boys man dan nyina ewonsha 104.5 FM pakuma asida ampa pakuma ebi na ofata asida Timalaka, Yakoto Kente Papa, Siako wedding, sorry, Siako adjuma, Siako engagement, Siako outdooring, Yako Timalak, Yakoto Yama, Nimaneko ye, Mia Anatomina, GTP, Hibacho New Style, Dumas, Binta, High Target, Polish Cotton, Lace, Shoes, Bags, Ahudo, and your accessories, and your Timalak. He says, Auto de free 300 decona, and the bill will fear, Nema more Piaf, Nemo Chedia, Timalak, our Ahinsa Bonsum, Pentecost Street Mupe, me alphabet, no Abrusa Crum, Timalak. If you drada echo pememida and upon on Sonifa Cosino Siena Timalak upon Pusa money in come about 0249 013 177 0249 013 177 Timalak, home of quality and affordable fabrics and accessories. 360 capsules and here Dawood Asian Makudri Dawood capsules. Dawood 360 capsules bema hoba de pa nkodoje muadin osisi muadin wakom wompaso magada jujwa mobano ama mo piafo tefina question so obano fa 80 mra bema fa 80 ko no wawie na gina so payment se wasuru pila na fifre tu say wa so anya sa pe ufedwa ba say ko yi banku mi no san kwa guzo yes e utwataw e ufedwa ba na oba no hwe se din one ndan futi wedi nkomo aya so ma fans say o dwane na e ba yes e utwataw momodi ane koji Dawood 360 capsules emanom memanom Dawood ointment sisi yade wachiri kase wachiri bremu gugura odenchen sisi achia enkoye ohia Dawood ointment na dia massage kama na ho de oba fa fura wonka ho o ma kodado fon so a wonka ho uni fie dumiensa enoi enko ho misty colinac dani heba apidanks mad have me yetu apete fa bia ebi honom kojibi nanum bi ne tombi nyesika bu muate 0241 244012 0241 244012 0201 681717 and managing science is in a dear womb Kennedy digital satellite crazy promo ampa promo with very crazy Cynthia craziness saying when you 55 for smart Android TV and 3000 to say 2499 na ediba kwacho free auto 10 yecho 10 free tobacco yecho baku free or Kennedy more powerful high quality digital satellite TV about channel suppose more 50 inches 1799 43 inches 999 24 inches 499 90 inches 349 17 299 tabletop fridge 549 double door and also 749 high quality touchscreen laptop including dual core i3 i5 i7 Kennedy adding first floor Family Plaza Adum store number 21 22 no kabum Digimon Ashe Patasi Main Street Adum House police depot ho branch back ho na a new branch no wager and crying old barrier traffic light Kennedy so be unfair 0244 385 128 0244 385 128 0207 65 30 31 Vema Plus Limited akofa Prostavite aba adjaso mema no mwate ujun so slow ujun so ema waya side time na jumunu nyina ba jiso bese 1000 na de wo ye pipe ujun so ni mo pai nyenta fo na ba wo
nti mose uhia prostabite capsules na yare nyina afri ho nipa de sabe ka akra de na kokwan so ba iriko miemiem na nkase X drive the drive kama obi ho no man be man fere oba ohene nu asintrase aden uhia X drive na driving ye mantintina ba ho na bogima papa X drive capsules sexual weakness bebo apa hunso agina X drive capsules isi yade odenche na ye free honom Ferdinand scale dani heba Colinac Habmay ani miamia hodo pharmacy herbal shop do abodin di benya prostabite capsules na X drive capsules didu atu enfe 0244 370702 0244 370702 Angel Dominion International sorry Hona Kwame Gongo Makodri Meduha Nsem Depa anything Makofa Angel Protection Oil some 91 and 23 about Jaso Sentia se unyabina yusubini se mpeti wopa yife busuanum warim sensem basa besiesie no yade kranko betu asie yefum na atu abewa hinasa spiritual attack obasunda ye nantontom etiponkoso edepia pamu nenantwe pamu se gidigidi na adenie uhia Angel Protection Oil some 91 and 23 akwanjo kwansia numbi baby passport no ena no ba photo da biada betuka wate now per favor some 23 and I said Obedie in Sha FM bi o hase Germany Frankfurt no Peter Osai Mensa US Virginia no Rocks in actually kwine London Mitcham CR4 Lady Ho Belly Street 91 9000 Gent Isaac Yaboating ensu hoverboat mwajo odifo Joseph Mensa trans ye adwuma atmatim Tabuombola Junction, Ejoda and Afe Ebnada, Nkrai Amasamai, Stadium, Javiso, and also a Yawada and a Memneda, Nkoko, Frado, Salvation School, and also a Quesia de Bia. Odifo Joseph Mensa, phone numbers near 055 44 77 959, 055 44 77 959, 0504 60 4122. Power Specialist Herbal Clinic. You do a massage physio koso and I think so do a hepatitis, typhoid, ulcer, hernia, infertility, diabetes, blood pressure. You know it was or yes, one knock of a herbal powder and mixture about jaso. A Kenya and Kamwa kama ma COVID who are not jane kuku keke bagira ebranum cough herbal mixture. Bobodene ko jibiwati ese ko bo wase pe nkolansi coronavirus ni nkolan di hu fe ya cough care herbal mixture jirika jiri bema oni yekode hunhum bema na jofun bema simijeso bema and this graphic bema ni rebena na operation social distancing obreni jirika jiri je body man saying eje tuatuo edo ya malamex ni tonic ntontomayo doctor diagnose hu say malaria edo ya malamex na the tonic aka ho na bibia awie peyo no power specialist restaurant na wakodi the good no anom kakra menua nipa nso me do weekend a special Tuesday femutu abete nyina hobby to say party outdoor engagement wedding sell corner aduane ma sense bibia pa wumpa kuma satonso fe yase just bro feeling say hwede mo na Kwame Gongo making piso ahmani oni nkomo e was 0244 544422 0244 544422 0200 38 31 Odifo Samuel Power Ministry akwanchire papa or headquarters or Ewiase Mu Nsem no kansem hudo chiro no mo akwanchire enso from na hyase ye adwuma enyo se me kanchire so transit counseling na joda ekosi meda anopano nsenifa kosi ewiano mensa no apon wabie se mens heba ewo asokori mampon rubank chehope marketing chehope na be se mens heba na kwaji obidro de kochi ka obrema dosopu na odere kudjuma Wakumasi menshia ahimbobo ano Jaba Family House honabehu Odifo Samuel. Nipacho ni phone numbers ni 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 5519 Franco Trading Enterprise, home of quality phones and computers. Maybe an Sokoto phone. Maybe one more impacho a riff cra and koi crack. May come from Franco Nama war, impacho, Nema ahodono, anatomy near phones your Samsung, Nokia, Itel, Techno, Infinix, Huawei, Alcatel, impacho, Don Richie, last one, watch it.
TV or satellite TV, Zenis Car with Nafe Asano, accessories, hard drive, Seagate memory card, pen drive, smartwatches, car chargers, phone chargers, all type of phone cases and protectors, power bank, cable, Wi-Fi modem, near a Franco Australia. Branches Baku 6, Anatomy near Adum, Babu Bazaar, Ufanako Ejaba House. Adum Ufanako YFM office, Melcom Shedimu, Prudential Bank Shedimu, na Q4 Clinic Shedimu, KO Morocco Ufanako MTN office. Franco invited Sebeto there, and upon the Kosevia no menu or more t-shirt FA yepa, a free or dema war, you're turning Franco. And the owning commander in the business, it was 0245 316969, 0245 316969, 0560 684147, 0501538602. India spiritual doctor, and you know, Simin Sinipi, Minkan Chow, playing your play for. Akoda won't me kasa na se won't me nantie enkuda wotu ase yefum na atoba wa hinasa oda no adwonso obeda kujaba obeda kwaye nsem fatao mfie ko anim dwonso krobodi enye obema kitikiti amona eboyi gonori syphilis obetu ase wona so ye warem semsemo transmogrify no permission fail galam say for monko wato nsem ntintan kase ko etwa photo amehroton hwakai kono nyi gra mfu yem love me alone oba no bema no obeda wonko a ono bia enka hu de birada ahinima kokobin 80 mu the signboard the pansa awiadamu Puso Humani India Ninkomo, it was 0240 55 3682, 0240 55 3682, 0208 297 825, 0208 297 825. Oyajuma Yawada, if you're the Miminida, and now Kwasiada, if I saw part 3. Oh, we have some any Abrantia Kwaba. Yeah, Aja. What is saying? Yamiado Mehoy. And that's over we. Huh? Kasagu microphone mencho why? Your friend say me patch from Kwati. Kwati you didn't fear say. Patch mo 35 years. In fear you son enum ukrom ne he. Patch me free. E just so sape. E no ye adwuma ben. Patch me missing but me sound see meet me kan but. Who are you? Me patch why. Who am I? Me obaba ako. What for you say? Me patch why. And then no more say. Enuan me yenso. Ma say na mema say. E ma me enu memenu. Yo, jumeli atu di Ewiase Mu Nsem mutie. Mpacho mi tipa. Uko asore ben. Mpacho mko faith in Christ. Anyumre de boko. Mi problem no eyemienu. Ba ko ye miame de ne ba ko nse ye machiriba. Na miame de no se mi suskemu a na hye. Odi skanma me kwa ma boss wa makan. Ama no ayepe no. Mesa kai skan bim na skano eswati abafom mi dwene hu dia na mente ase nti na no dwade mi no bi koye adwuma nti mi free afijase beduru kumase no skan no senka minya no mi bedu ya me kan no anso ti mi dwene hu din na me yesem no sa na tede a me be ba ha na mahwehwem amame ana de tosu menu machiriba no wahi ono banko sesi ameno na de wan fana mana na beka ma no ni situation no wontimi o man kwa ya wontimi nkasa adan ane ko be se dem ha ne manyina adan adwena no atene akodi he south and north de meka nsa akodi north ni yanse no ko school adadiantem Cresek Ewiase Mu ahona na ono eco school enam se me ko school kwa mo na me school no mfrem ka chem se menua ne yare enti memla na me koye ampa de akora na nantia 8 years ni still honto no de tiana etie ewumu ana atiko ewumu ana aba ewumu ana atiko ewumu ana aba na se de ba bia duro ne de o ya no hwea enye de obeka bia ni ho a ofa odi mfie sai me pa cho ni dimecho 23 years. Wonko ye fumigation. Me pa cho debi. Oni fumigation. Me pa cho ai. Ade. Wonko bo na malavi bi. Me pa cho debi. Wonko fresh decent bi ai. Me pa ende minti menkyere. Wonko dum yanum ne mani bi. Yanum ne mani de wonim ye. Ne nsa no ayetum. Ne nsa no nyetum. Anu ayetum. Me pa cho debi. Ne no ko fa no manyina bai. Minti menkyere. Oti an say wa krakra. Dum ti an so ya krakra. Mo ko sofo ho.
odna china kwesire mu nyina ba okwa de no mo ka kire mu me papa na dene ko na odne kwa oba won kan che sei na se wo mu sa papa sei ubisa na won ka na so ni ma de kro ande mintimi nkyere basori se na akommia hodo na ntimi odna china odna kwesire mu nyina papa mo ko e kosi se ndi ne ha me nua no kokora me na me hwe na chima no na oba dia wo musa okwam na me hwe na chima no so oba musa onka hwe nkyere wo busa no anka nkyere na bisa no na anu ikura no wasa akwaba okoba na ebisa no waka chense nipa no no ko ho no si onya no mane na ho ma no abeti akọ eno nti wodi no zoli sikato na swati yo ni moti bia to dem ho ani moti a dabi wo spiritual marriage oda bini oda ifa cho dabi bibia sa ni ho nko je bibia no mfa bode anko ifa cho dabi asha ase na odi sai okay mi fanze se we no nipa miensa ana complain a kire me I was hard no so di sika ma wo mu a mo ko na swati nti o kai ma wo mu ma so yes obi so kai ma obi so kai ma me ana me anso me kai bi but me amanso me kai na me sa me bosu biem no na swati e ma nko di sika do bi a me pa cho dey bi ojidi ai ni aje na timi basa I don't know so what kind sika mani pa no wo de be ko na swati on so ka mo sa adai onu na ka ma me no na boso na so but me di beduru fie na swati nti so the 1200 mo a eso timi ti be zai eso timi to be 100 cities de bia unko na ti dem ipa cho dem wono wana ti wo me ni miro ne ti wo busa no me bisa no but ono ebu a me ba me de bakọ no me de besie na se dan ko na mutim e dan ko na ne tim busa ni you me bisa no nye oba no a dabi nye ono a nti esunsun bi sana mi hunu mate because the entire me kan sa no Monday ya me gigi ska fijase from fijase to Kumasi o sanka me 70 cedis me bedu ya me kai ska ne ska na kwesi 60 cedis ne shobutum nko ji moti bia na odi ye ne mabi bema no na zika so titi se adan an abotonante e mani asem ofie odi ko to bank sote David odi esonte ifi de so na swati botum na swati oni anso so sisi abodam crazy sisi a ono de na de mate ba ko so na tu ncha no so ru ahwe ma me design bronim kakra bronim na ye brenu sha monte tem na yanko e fro say kasagu microphone what did you say 22 years 22 we dey ni ufri krobeso yanti unka u free wa okay uma meti ase wa panso e acha ni anu mo yesai acha A5 mpa mama side A5 papa side ande usu microphone no mami ebe ade untimi ngaza etometi mi akasa na kasa ne no bi anti unkan jona yo bacho one day me wa na obi frame me no ka tell me say o ko Facebook no ko home the checks no ka so peme yo ka so peme no me ni dide nkoma na no se memla baby o won to no oye juma odun ko oye juma won timemla na me de bisi idea Nje humra. Say ya malaria fever wadura ni nyadua heba Mr. Fre 0270417669. Asunu bose.
Betty Sikaso, and so I come there. Onyakubo Mame Kwana Beba, yeah, Bandiama and Sessa, Sunday. Sunobose 2020 abatwana so your number one radio station is 104.5 yet the Jumadi actually the Sunobose Ebrao. $275 million. Actually constituency here $1 billion. 2016 Ishra 104.5 FA NDC Green Book FFimu Eshed Yewomu any Dianimu Yina Edibai. They said when you are to Sika Yetiamra and no enemy present the Babe 2020 abatwana draw Nana do Danko Fuato, Bema Boada do Preman, any MPP, a buying a shebo akasia, one more to me, Nina, and now do a sign no more to me. Entire year are suffering, the disabled are suffering, and men are suffering, women are suffering, and children and Ghanaians as a whole are suffering. Siamoson for Papa Nyamika Aquatic, Papa the General, and the Kremu in some upon. If the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Yebenyamra apapemu afifimu adomusuko sa eyanokre ewo ho eni ho anasa say the building of 350 new senior high schools from scratch whilst rehabilitating and expanding existing ones. Osuruba say eyadwumadia yede bra wukwada bia ewo yo na mo wana ka radio station in 104.5 anopa no nso kwesi anopa no wotwe. There will be free textbooks, free boarding and free meal. Osuruba say 2020 abatwe Jewomu ani die enimu yede bra. Say dear, Nhyira FM, Edin Yesi Ogana, and Ewiase Mu Bia, Air Bubuano, and found a baby hour, Yedin Yabesi Bia, I'm Manu phone so. Nhyira so test NF, Ako 8787, Yaveto 15 pesos per Udem, near Kwasu Bia, Yedbem Manu phone so. See a Kudia Mu Nsem, a Jadia Mu Nsem, and Nhyira Mu Nsem, and I knew Biano, Yedibro Sumpro Cra. Nhyira FM, a what day. Sapa kuweno, ubebia utimine wanyirida. Sapa kuweno, ubebia utimine wanyirida. Sapa kuweno, ubebia utimine wanyirida. Utimine bibia ma waniji. Bema ude waya mleno. Hiya paku. Bema ude officer ukwa ketasa timine wanyirida. Hiya paku. Uye ya paku wa. Uyale eswa etuacha. Ubibia atuacha. Paku. Eye fose. Paku, mema no. Paku, mema no. Paku, mema no. E pochuma, opa so mi he. Na hodo bon say yes. Mema no. E trobi anywhere e say paku. Paku, mema paku. Oya best. Trobi ani na chibiu. We le fe osonachi abo bi ani ho. Paku. No maximum transfer. When you are mentally said, the amount for the advance care for no maximum transfer. When you are mentally said, I'm from Kwamesa. I'm from Zuflam and I could follow. Pakumia could tell me, Massa, Semen Shiana, Nankamangasano, a WJ be farming papa. And Yanum, Musha could tell me, young friend Yagro, what ocean I say, Bibia, Wangasawa, ocean I say, target Tibia and your target Tibia. Pakumia could tell me, Samu, Obian Copabinto, pharmacist, even who call a nice camis, Bibia, Bedra, who say, Ope, a WJ Edrubian Gasano. Massa, men not down.
me fa nya gro na odi di agro masa e ma no mbe twechi wo saa se wan hwe ni yesu so a omu so 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 be ma we de hwi nim ena eti wan kasa unya hye edro we pakubna masa be bie wu ama wo e ma no so hu a Pakuma Sido and Pakuma Sida. Nhyira 104.5 FM. One number one account radio station. And a Royal Care Clinic. I can't get a Royal Care Clinic. I go for Pakum capsules. A meme grab a swimming cancer. A breast to say, no, I say. There was sitting in I did you. Yes, oh, Yan is over for phone. No more than with your videos. Mabako, Asandiako 0548 356220. 0548 356220. No one dear dance here. A pen of a book. A young tour. And I said, who the end and I saw the end by I ran some after Pakum capsules. We are weighing in area. A Chedian Dawson. A Chedian will be a flat screen TV, tabletop fridge, fan, iron, kettle, blender, mobile phones, multi TV digibus, and in a dish and account. Now, what are you weighing in area? Chedia will be brained bone. That's all you answer when I send the video. I call 0548 356220. And more Renfi says, my back Pakum capsules, me pop and a mini. Yeah, the for Pakum and one dance in a media. Pakum, you good medicine. Yeni okra for ye dwuma ne breast aye to aye ntimi nya hwe but onum pakuma chi se wa ho den eye sonko na wo bo engine so a ne da so tawem na ye dwuma enti pakum de mekamfo mo bia so bia anto bi eno na ye best medicine pakuma na eno aneko pakuma na eno aneko for ye benom ta bye bye ye da record for rock for us say o ma ye dre ti see e dia bre nyame share rock for Yamisha Umpa. Ya branti asamia sika neswate ni butum neswate ifi neswate kotu bank dia enyesa nye mansusu sameka sei onso abodam abeya ne komu a ohudo onye ne ho openi dia koda yakosiem oba onka mu nsem che no sof Joshua ebedago no so 104.5 FM odi for it yo yeah me tena je se onu akasa wo ha na nua be maso bi wo ha anyesa na wapa na demo nante Enti no o apa so ba meka mu asama nkyerɛw nde se ye nhwɛ de kode ye mosa bia na se ye honhom na ofi wana se oni an yare kan ana se wo so de ozika na wonkan ye a rode be bom patim be de se busuen so a de se adwuma honum ye nhwɛ de kode ye mosa ye busum o frɛ hefa woni papa busuen mo okay me na me didi o mo nsem o mo som me o mo gya me som. Okay, enti no then my as then wo papa fio wan kasa kan wasem nenti. Bana bebusa wasem no wa. Then na koso papa fio fa bosum sem ho. Okay, bosum sem ho de enti minti ba de nim se fie ho no akonya wo fie ho. Fie ho no de fie ho ye ankonya fie. Ho ye ankonya fie. Pa chane. Enti ho ye tinkonya no zesi a. Ankonya no ho de me kan se wo hene na esi tinkonya no ho sesi a. Bosom sembie ne ho because ye wuro ro misa no come no kwane hu kwa fa se be boa o se mi bosom ofie ho de but obi ankom no ye bosa o ye se pe wa o ya ma asama na ni ate ayera bosom sem wo fie obi ankom no eno na de sa otai ne ba e be bobi ne modam o so skama engina e bi wa na mo de sunsum ka me ka say amamre kon so me ma bosom no wonye en de sa ndimi bi sa we ya se bosom bi ne wankonwa asam na wankonwa emu enfa na wogina bosumu fi ho o se se obahase ya mua wo nti ye beboa ya wo de wansam na etei be na ho atom the bosumu fi ono mu a na o se ehu sa adwuma na yuti flash ye bosumu no omo nsom na nani bere pa wons na edimachi ene wo da o se skema na bia yera ye yare ebi ni onua ye yare ya wo ni chinchin ene okra ka ho e bobby dam na bi wu na ma na waribi because matu na jeje mu entemo nyana pede ma no ndu woni ma e ho na saade ni free ndino de ewie program ya ni hu ko fa se beboa wo to ko donche no na da ho no so fujo so na e ban sa na mo frɛ sa sunsum no so ti saade no mo frɛ no
o se eba ne say dia oba enu kwa fa se be adwuma be free ne so ya na eden ya na eden enya den se de bi se yɛmfa ne sɛ wotiwe na waso yɛ na kɔ doctor na so yɛ kɔ aso doctor hɔ a ade ntam ɔbɛyɛ de ama no yes onim deɛ ɔyɛ sɛ waso na yɛ ɔyɛ okay me baba bi na waso yare yɛ ni kyinyɛ na da kuro bi kyɛn sɛ fa nkɔ aso doctor hɔ yɛde aduru gum yɛde bi fa ne hwene yɛde fa yɛde kɔ aso doctor ɔsɛ ɔsɛ ɔhoro mu ano bɛyɛ mfie nsia na so no nyane abio ɛma biom Prof Joshua musa we nso sika swate do na o sa ha no pa ya na nso fidi se on tumi e we busua mu a ebi ho papa na kwaje mama na kwaje baa omo nya ho adwuma obi kura ho a meka se na osua no o yare ne ne ko baby ko sa na yare e na omo share bo se ne ho to na e discuss e beba okay omo amfa nko ntonya emfa wona efiedu adi obagine sika won nchen de bia na woje de bia sika te sa manfo company pa me sika swate sa o de se ne pa bobu sana na honhom ne da okay bobu sana honhom ne da na musa abranti o sente sai ono enen da bo de bia na ehinta nso bi no da fresh day o se ne hu bi sa ebi wa na ehinta ne se fie bosum na edi sa adwuma bosum na edi sa adwuma no sei bi na de yare atu bi so sika entrance mo da ahoto de ahoto onya bi we are very forceful for power sikato nsema nyina the boss man na edi say adwuma no ti wo tra ho ade na besi o se obi wo hono mu a say ya na be ya ade akwawie obeye very forceful person obo ho mo de but say obi abanye sikato asase esi fie na ase obetumi abo brebi o esi oti wo se kwa brechi kro ne sapa meba o pikochi na dino enye ko bank pesa kana so ntibio ze bank ho de o ze bank ho nda ko sa o ada ho kwada sa ke na yi entimu amudi skato esote no esuate no so buje aka kire so munya mu ncho na monamra e fie nkonya bia na abosom bi akoyi bia mfa bo ade anko ne sa ne man di sa adwuma no so buje Joshua enanwure me bana fe yato aso na bia homatuma se aso so Great Fight Clinic ho diagnose ma solution so hunsu agene emane me mamonko awona mope o pelvic aibasa wayase oya anase nkoduje kankabom West Pain oti burning sensation wakobo peri boss peri se de ponko to americano afen so ensuboni ta free baiba emane me mano mo de na monko na Dr. PK usu into as a fibroid hepatitis and diabetes ina oye hoduma on asue ni book appointment face screening air conso ewo Great Fight asue Dr. PK usu ni book appointment ewo 0244878431 0244878431 and 0206968694 0206968694 regional fi joda ekopem neda anapa no so kosi no num na wapon abrepo highways ebe enkane odate fi ope hona behu me say free screening na ekoso to bia emfa no ho enyimbi Sidulous mixture capsules why ka sia broso a oso beti be 6 ekosi 10 kg boso ba ko pe and afi malaria mixture against malaria no challenger that's down mixture menstrual pain e betu ase ready mixture oba no na enyi white nyina mfiri ho na afi bia wie pe ya o sam ready for my men every melta mixture multi fibroid menstrual pain infertility ovarian cyst we hear me pa JL Danko for doctors o ma bin ye pa ya le tu ase ekwa emadunye se brabra so eso me door to door nti bo modi an se hu edodo a busu ahoma no me hwe ofie ewo 0501 434971 0501 434971 WhatsApp line here 0275 142 456 and afi North Kaneshi Amankwa Blocks Factory Chirope Kumasi Susanso Eben Lizzy Hotel omodi abaji 1 month package of Citolex na ima 10% discount yedi ko wi aye December 2020 to bia emfa no enyibi na Apomodin enwie peyo Dorado capsules ne mixture ese onyabie fie bebia odrowo mu kamese onyabi Dorado ointment wachika se wachibra mu nkotoje onam yo ya adwumade o transiche Dorado ointment na fe Dorado mixture tontuma we wonu anyonyo nombi na NCC kama Dorado capsules e ma bejan so pa white tete mai pacho madrupe ko perno nombi ne jejan so pa di for Dorado na se obia no bi se wa diagnose every atum se pan se mani pedua to bia enumbi fedimen seba samenko samdora misty towels Nhyira FM sabekabi fodifodora ado 0243 870841 0243 870841 0245 902546
Odi for Joshua hodia dabena trust no counseling no dago no so ni pedua. Okay, kodo chi ochina no ya woda no special counseling in emergency oba yehwehwema ne hu de kodia hawa na de ho akwankyra ma ochina ya woda ewo atwoma twede nti wo a wotie bia na hye so wo bia wo sunsum yare sunsum ha biara a ehinta o se yare bi da o so ana se duabo bi ana se busua dia wo bi nipa wu ana wo yare bi hawo abeyifo atoyare ato so efiefo ne wodi esi ahohomo ne bi ne wodi esi obi de woko bebi akoye wedro bi akomantam okra wo bebi obi se wo twen na abehu menkum wo menkum ahokọ mo saafo ni na no ai mo saafo na ọchira mo na mehu me ya na ehu ba o abeka cho menkum wo menkum ah no de o hia ma metre te mo enti no yo ọchina ya woda and sanam de waton sanam tentan de kondo gende 1 day pe o enti no no mo se wo bi sana opia na ba de odnom waton sanam tentan de say 100 years coming oba me say 1 day say king na do wa na o jan sanam ko se bu afo yada se fo enti no ochina ya woda emergency and then counseling yes yishemu and counseling one on one na fiada so yampa because na watch na baba shas every Monday na nipa be gu asore fianya asem ketwa na ahoden no se na yakopon sane gu fio na sanse na esikos na ehunu ase kra no normally na nka Tuesday na counseling pa ba but nipa ba na ejuma nya meye wo hono no ehun nti ochina sei no metrans na ya hwe sunsuma sunsunwuma nkrofo na ya fiada edem pa bo kese so atata so ye be wie kwesiada anointing service de wo bia wotie bia so skema na ehye honhoma na woda tumi bi wo fia emma wonya honhom fendi kura kwesiada ba anointing service fa wo be rembi the number is 020 42 30 009 020 42 30 009 0540 44 70 00 0540 44 70 00 0540 44 70 0 atwoma twede oba sofo line aso kwetwede obesi wo Joshua Junction sofo line o kwetwede obesi wo Joshua Junction ndishana so ochina ya woda de council ni emergency ochina na baba no so eguso kosro be wie kwesiada kodachi mewie medase sofo Joshua yemfa course no be 2 minutes na fe yemfa interview and sorry so 83581 83582 83583 83584 Hello. Hello, Dago. Eva Chodina Kasafre. The great my PS me come Kasafre and the quiet. Mecha good news to be why. I mean Dago. The kwama with you pa na Misra. Yeah. Na Dago kakra me kan say in years what didn't sika koto na aswati de. Emu oremba o. Wo hwe no nka kai bia na akofa bibi na bia akofa sansen na ba nim se nhyira de abade. Onya na ya lesa. Empampa bonta wachi. Na Misra mo. Osha onso hello. Hello, Ejamadro. Yeah, I know. Na umpum ti sai. Yanko padom na mose. Wadaruma udina kasafre he. Me patro na nekwie ni bansama. Na kuya. Eja Florida. So meti ya kan say me ya wone. Me ma o mutinize. Na kunini no me de yanko po asise watinya take sa bold decision na. Onye bibia to you fika no yenye mwadi no ompa no mochi no ntuna ne baby nhwe nkwala no because oyi mistake ye be kune ne balance ne man so aka e wo be man funu ne ho nti wotwe ne funu no na enkomo fa nko condemn say bosom ne be ku condemn for na onku mo de ne tinya ka ne da yo ya dasi hello ekuro bi so ine that's ramete na boko de ye kurekrem ye frem koku private school do na frem koku ni akuya yo koku ni akuya akasafre he e kasafre hwan ni pacho etio uni ade wo ni se o se ade bia se ye di ka de hu hye wo mu a wo ko hu a na wo suro
On se first fire na nanom kurase ye wa kurase sei. Ye kasa nsuo wei ye nkoho no mu memenda. E bi kura wo kwa afi nye wo but ehu na ye di ahye hu na me de me nse be gon. Aba be ka mo sai de minim se mo bete ne te wo de ma sembe wanti mam ko no obi mra bi yeda se dwatwafo hene ne nkoso hallo ego wo de man kama so no yi na maami ani kunna wu no se busiafo no se nipa no twemu taya wanya wu awi ada na motete maami ne sa nse de go ehira de abade asem bie no mutimi nka mani nwe paye maami ne de mo hwe na emfa ye ntu yi na fashion de mena kami shira mo on sha won so hallo hallo hello Josu eno na mbom mamo no abejo fo nyina atena fi yeah ami shira mo ne adwuma pa mo ye ami kamo won shamo de pa adwuma na ehu yanso dane de nyina mo yire mo ho samo be ko afon kan nyame shamo de amen na minni ano so de me ka tele won mo so fo a wo hie mum won mo mpaye man na wa fa no wonye ne sare nyame be boa no anya sa o di a chombe kum ne mani nyina jo ikaka me ka nyame shira mo on sha so yemfa de twato na afa yanko enkwa boa for natural clinic tafo 4 miles New Road Junction hope hallo Dagon. Ebenezer ni wasantias kore. Wada ma idio. Bi en sika ira na sauni ya mobo. Ne mo ma yeti ho die. Minu se odi fu mo besom. Ama bibi ya to atwa. Nyame nka mo. Yeda se sakraman wabuo yemunuma oprebuo onipa ba oni bia odoti ode koto. We ye futusem. Nke won sempi ka chemo nanso muntumi nso na se nyame admo china ye beto aso asidan koma aye production team nyina moya de enkwa boafo natural clinic tafo formers New Road Junction Hodmadri opani kasia papa boko de nyame adom na aso saboni bi ensi ekire dabi yo